Centuj. Ivan. Toto. Ahoj Silva! Ona me furt stúcha na Facebooku. Nie, to. Ešte musím tak vyššie. Mareka Kandrika, urve. No. Si pána. Jarko, vedúci. Dobar dan. Počkaj. To ten pánko. No, Nie, tu sa budú rozvrazovať hadice na diela snežné. dobre, máte šampanské? Či už nie? Šampanské sme vypili, už nemáme asi. Ty, jak tam dym. 3 rumy a 3 čaje rýchlo. A to opíš tam? Počuj, Natáli. Ono aj Dáme Jarko. zakopaj na Máme oko a otvorené pojď, to, ochladujúce voda. zakopaj a pojď, že 3 rumy, 3 čaje pre tých hostitov, nech ona priniesie osobne nám tu do bazéna. Lucia. Ale nie rumy, ja nechcem rumy. Hej? To je jedno. Dvě prikada. Co? Hej. Tri fínske. Tri fínske? 3 fínske. Nie, ja chcem rum. A ja rum. 2 rumy a 1 fínsku. Cranberry. Hej, a nech tu priniesie osobne.